ka lapeng molotšana o re goroša go ditaba tša leleme la Sepedi e ring ya seswai gomme rena re gaša ka fano Auckland Park Studio 10 moago ke dikantorokgolo tša SABC gona mono Auckland Park. Re thoma ka dihlago tša ditaba. Re nabela ka ANC stand sa rena se a change ke sona sela sa maloba la maabane re re ka moka batho ba le gore ba tšere toka ka go tia se sempe mo tabeng ya VBS molao o swanetše o tšea toka without fear or favor. Diphiri le makunutu morago ga go šwahliša ga vidavidi ya modulasetulo wa peleng wa panka yeo e phuhlamišitšwego VBS Chifu ya Matotsi. Can confirm that the suspect who was under police guard after he allegedly killed 2 children in Pinar has passed on yesterday. Mogononolo wa polao ya bana ba babedi ka Pinar Mbombela o hlokofaletše bookelong ka provinseng ya Mpumalanga. He is the man that was really in charge of that Shushan and piano. Dipapading mantšu a hlobošo a tšwela pele go rothela morago ga lehu la mahlo a di bona go tša kgole ya maoto Stanley Chabalala yo a bego a tsebega ka la Screamer. Bešeng Thobela nna le wa rrao ka Stanley Tlalo re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolola tšeo di hlolego di direga mosegare ka moka. Re thoma ka tšeo di rego lengwalo la go ikana goba vidavidi yeo e hlathollago bomenetša bjo bo phuhlamišitšego banka ya VBS le tšweleditšwe pepeneneng. Ka lengwalong leo la go ikana leo le ngwadilego ke modulasetulo wa peleng wa VBS Chifu ya Matotsi le a dule pele ga kgorotshekokgolo ya Pretoria ka laboraro bjalo ka karolo ya boepopolo bja gagwe. Matotsi wa hloletše mengwaga e 15 kgolegong morago ga go ipona molato diatofantšong tšeo di akaretšago bomenetša bja go amana le go phuhlama ga banka ya VBS. Lengwalo leo la boikano le le hlalosago ka moo diranta tše bilione o tee fegolwana senyane le utswitšwego bankeng ya VBS Mutual Bank ke tabakgolo ditabeng. Ka lengwalong leo modulasetulo wa peleng wa VBS Chifu ya Matotsi o tatetša batho le mekgatlo e mmalwa ka go utswa tšhelete yeo. Matotsi o ikana gore yena le bašomi ba mmalwa ba banka ba amega ditirong tše di seng molaong tša go hula VBS. Matotsi o bolela le gore bahlankedi ba mmalwa ba amegile ditirong tša go goketša mebasepala ya palo ya go tsebalega go dira dipeeletšo tše di seng molaong bankeng ya VBS. Afidabiti hlalosa le ka moo banka e filego baetapele ba dipolotiki le batsebalege diranta tše dimilione le dithoto. Batho ba diketekete ba lobile tšhelete yeo ba e beeleditšego moo bophelo ka moka. Bontši wa bona ke borakgwebo botlana ba basadi ba magaeng. Go ya ka lengwalo la boikano la Matotsi, EFF e filwe kabo ya boleng jo bo balwago go diranta tše dimilione tše 16. Lengwalo le bolela la ka kopano ye go thweng ebile gona gareng ga Matotsi, baetapele ba EFF e le go Julius Malema, Floyd Shivambu le Marshall Dlamini. Gareng ga ditšhelete tše di ahlahlilwego kopano yeo go balwa le ya go msafatša restaurant ye go thweng ke ya EFF. Ge e ikarabela, EFF e boetše ya sola ka bogale mabarabara a bo a e amanyago le bomenetša jo bo diregilego bankeng ya VBS. There are endless archives, as you know, on this matter. So if you want a response, please refer to your archives. Kgošibogolo ya pele ya Bavenda Tony Mphephura Mabulana le yena go thwe o lefile diranta tše dimilione le go fiwa dikoloi tša mabaibai. Baetapele bagolwane ba ANC ka Limpopo ba ba akaretšago motlatša mongwaledi Florence Radzilane le bona go thwe ba holegile ka tšhelete ya VBS ka ditsela tše di seng molaong. Go lebeletše gore ntlha e tla hlahlwa kopaneng ya khuduthamaga ya ANC ye e swerego legono. Stand sa rena se a change ke sona sela sa maloba la maabane re re ka moka batho ba le gore ba tšere toka ka go tia se sempe mo tabeng ya VBS molao o swanetše o tšea toka without fear or favor. Matotsi ke mohlankedi wa bobedi wa VBS go ahlolelwa go phuhlama ga banka. Wa pele ebile mohlankedi wa peleng wa ditšhelete Philip Truter yo a gogago sekwebo sa mengwaga e 10.
Go sa le bjalo NPA e galemile ka bogale go šwahlišwa ga lengwalo leo la boikano go ba affidavit molatong wa VPS. Lengwalo leo la boikano la modulasetulo wa peleng wa VPS Chifu ya Matotsi le išitšwe pele ga kgorotsheko kgolo ya North Gauteng ka laboraro bjalo ka karolo ya boipobolo bja gagwe. Matotsi o ipone molato go ditatofatšo tše 33 tšeo di akaretšago bomenetša bogodu ga mmogo le go dira letseno ka tsela yeo e sego molaong. Ge le moleledi wa NPA Advocate Mthunzi Maga o re NDP le DTP ka Pretoria di thwetše Advocate Mzinyathi go nyakišiša gore ke mang yo a ka ba go a šwahlišitše lengwalo leo. Gomme go pijana re le botšišitša potšišo ya rena ra rena maikutlo a gago ba lena ke afe go dikutullo tšeo di sa tšwago go tšwelela malebana le bomenetša le boradia bankeng yeo e phuhlamišitšwego ya VPS. Letlakaleng la Facebook Mapi Atlet o re ke duma o kare baradia bao ba ka swarwa le gona ba lefe ditšhelete tšeo ba di utswitšego. Motho le dipapadi yena o re le ge o ka e buela leopeng magokopi a tla go bona ke nako bjalo ya gore nnete e tšwelele pepeneneng. Jimmy Mabapa yena o re ba dira bošula bao ba swanetše go lefišwa kgolego ga se tharollo a ba tšea le diphahlo go lekolo le seemo sa bona sa mašeleng. Re tšwela pele ka tšeo di rego kgoro ya ditirelo tša setšhaba e tla hlahlamolla gomme ya beakanya liswa ge dilo ka moka di ka sepela ka tsela yeo tona ye mtsha Kgoši Nzamo Buthelezi a dumago ka gona. Buthelezi o adile ditekanyetšo tša kgoro ya gagwe palamenteng lehono o tšwetše pele a re taolo yeo e hlokilego ya ditirelo tša setšhaba e bohlokwa kudu go tiišeletša gore maAfrika Borwa a hwetša ditirelo tša maleba go tšwa mmušong. Decisively dealing with corruption and corrupt officials and swiftly act against those abusing the state. Improving discipline management to ensure that display processes are completed timeously, because it's unacceptable that senior management within the departments are on lengthy suspension and at the cost of taxpayers. Government cannot work if the people running the government are not professional, ethical, and selected on merit. Chairperson, it is critical that the GNU prioritizes the creation of a public workforce that is independent, professional, effective, and competent. On top of a bloated wage bill, the public service can simply not afford the high levels of fraud and corruption any longer. There should be time frames on disciplinary hearings. If they have not been concluded in 6 months, put a law, start separation. The Public Service Commission discovered that there are employees who have been suspended for the past 12, 8, and even 7 years, yet they still receive full government salaries. Bešong re sa le amogela ditabeng tša leleme la Sepedi. Re tšwela pele ka tšeo di rego lesogana la mengwaga e 16 leo le bego le golegilwe ka molato wa polao ya bana ba babedi ka Pinar ka ntlenyana ga Mpompela provinseng ya Mpumalanga le hlokofetše. Mogololo wo o hlokofetše ka tlase ga tlhapetšo ya maphodisa le bookelong morago gore maloko a setšhaba ao a bego a befetšego šoro ba ikadime yena nakong ya ge a be a ba laetša mo a epetšego setopo sa Peaceful Causa wa mengwaga e meraro mo morago a ilego a ba iša lebitleng le lengwe gape pele mo a epetšego Junior Mabantla wa mengwaga e 6. Lehule lengwe gape motseng o tumilego ka la Pinar Sivile Thulare wa mengwaga e 16 yo e bego e le mogononelwa polaong le go timela ga bana ba babedi o hlokofetše. Go thutlokofetše morago go išwa bookelong ka baka la dikgobalo tšeo a di humanego morago go bethwa ke setlhopha sa badudi bao ba itšeetšego molao matsogong. Setopo sa Junior Mabantla se ile sa epolwa go tšwa lebitleng le lengwe dibeke morago ga go phuruputša le mašaledi a Peaceful Causa a go fišwa a ile a epolwa lebitleng le le sa išego kgole. We can confirm that the suspect, who was under police guard after he allegedly killed 2 children in Pinar, has passed on yesterday. The suspect was supposed to appear in court on Monday, and for now we don't know the cause of death as we're waiting for the post-mortem results. Ba malapa bana bao ba bolailwego ba swabileng go feta molomo gore Thulare o hlokofetše a se a bolela gore o be a šoma le bomang. This is very much painful to us because the suspect now is dead and
the other suspects are having fun and they release them. Akazanga aloba. O re a se a tlhokofala o tlo tsoga ntwa e dirilego e botlhoko kudu e be re letetse tse di botse o setlogolo saka e fela a mmolaya ga botlhoko o mo phaile thetho ka gang a ba mo fisha ba lapa la Thulare le bona ba be ba nyaka gore a fole gore a kgone go lebana le melato ya gagwe laika ga Thulare o re jwale ka lapa e be re holofela gore a phele gore a tla kgona gore hlalosetša gore be a šoma le bomang le gore be a rekšitša mang ditho tša mmele mina ngekwami mogononelo e be a swanetše go tšwelela kgorong ya tsheko ka mošupologo tshepedišo ya go tšea diteko tša DNA go ba malapa ba tšwa sehlabelo ba kotsi ya senamelwa sa bana ba sekolo yeo e fetilego ka maphelo a barutwana ba 11 ka merafong ka Gauteng e thomile mootledi wa senamelwa sa bana ba sekolo le yana o hlokofetše morago ga gore bene thulane le senamelwa seo go letetše gore mootledi wa vene a pharo ka ditatofatšo o tee wa bao ba phologilego kotsing yeo e le go mosetsana wa mengwage 12 le batswadi ba gagwe ba ile ba boledišana le SABC. We just had the taxi falling down with the side and we all screamed. So then I came out the boot because when the van hit the car, the boot opened and it broke all the windows. So I came out the boot and the others came out the windows. Then 2 of the kids, no, like 3. I tried to break the windscreen, and a white man came and helped me and took out those 2. And then the boy in ICU came, and we were sitting with him at back seat, and he came out and out of the windscreen. So like he asked us to go save our little siblings. Then we were going, then they said that we must not go there, we will get burned. We were feeling dizzy, we were like, what happened? I saw that the bikie bumped into the car when I got outside because I did not hear the boom at the back of the car. So like we were feeling dizzy and we all screamed and fell. I try not to remember what happened, not to remember what happened. Go le bjalo tona ya thuto ya motheo Sevio Gwagube o hlole a etetše dikolo tše pedi tšeo di amilego ke kotsi ye tona o re o ya go rarolla mathata a dinamelwa ka dikolong. I came here to the school at Rocklands Primary because they've lost 10 of the 11 pupils who died yesterday, and the staff are devastated, and it was important for me to come and show my support. Of course, the issue of scholar transport is one that's incredibly important. Scholar transport, along with infrastructure, is something that is very close to my heart, because ultimately, when learners are going to school, they should not be in danger of being harmed on their way to school. Balapa la Bodibakiso Chabalala wa mengwage 58 yo a hlokofaletše go bookelong bja Mmanapo ka Qwaqwa nakong ya kgaotšo ya kabo ya mohlagase ba ipileditše gore kgoro ya maphelo le bookelo bo beedilo pepeneneng go lebeletšo seo se hlotšego lehu la Chabalala. Balapa ba re ba kušwa bohloko ke gore ba kwele go dikgokaganyo tša leago gore leloko la bobona le hlokafaletše bookelong morago ga go kgaoga ga mohlagase. Lapa le re le nyaka go tšea magato wa semolao morago ga poloko go begilwe ge generator yeo bego e fehla matla ka bo ya mohlagase di iri tše 72 pele ga ge mohlagase o ka kgaoga ile a palelwa ke go tšwela pele go goga matla a mohlagase morago ga gore mohlagase o kgaoge. Lapa le sitwa go amohela lelapa lena le ntseng le bohlokong le re le makaditswe ke ditlaleo tse hlahellang malebana le ka moo mofu a hlokahetseng ka teng. Le bolela ha Dibakiso Chabalala a amohetswe sepetleleng sa Elizabeth Ross ka Labohlano a ntano fetisetswa sepetleleng sa Mofumahadi Mmanapo tsatsing lona leo. Lelapa le re mofu o hlokahetse mesong ka Labobedi. Le hlalosa ha le batla ho fumana nnete le tsebe ho kwala karolo ena. Digest the whole thing. I could say what now it's all. I could say what shot. Next time I had a neng ke ntse ke le ka gore ke re ke ya amohela mara he
ha ke fumana the depth of this thing ha ke le teng ha ke so kgone cope. Lelapa le swabisitswe ke ka moo ba ka sehlohong lefapheng la bophelo ba sebeditseng taba ena, le re le setse ka dipotso tse ngata tse hlokang dikarabo. Tonakgolo ya Freistata Maqueen Letsoa Mathae o netefaditse hore diphuputso di ntse di tswela pele ho fumana e bang ho kgaoha ha phepelo ya motlakase e fela e le sesosa sa lefu. Le mona re santsane re subject le hore diphuputso ha di etswe mme hang a diphuputso tse di tswile re tloetsa bonnete ba hore jwalo ka government re a ya go lo fa family eno e seng ka lengolo bana botho ba rona bo bolela go tshwantse o dule fatshe le lelapa jwalo ka re le batho ba batsho pele go tshwantse ga ke ba ga ba ngolla lengolo re ba tsebisa di outcome tshwantse re fihle re dule fatshe le bona re ba jwetse hore se seng se fumane ha jwale ke sena. Dibakiso Chabalala o tlo phomotswa borokong ba hae ba o qetela ka Moqebelo. Lelapa le re ka morao ho moo le tla kopana ho buisana ka mohato o tla latela. Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Qwaqwa. Badudi ba bangwe ka Kimberley province ya Northern Cape ba thunya mishi ka dinko mo ba latofatša go mmuši wa province ka go ba hlokomologa. Ba re ba tshedishwa mahlo ka dikgoba tša mešomo gomme ba jane wa badudi ba dinaga di šele. Badudi bao ba re mmuši wa province o hlokomologile tshokolo ya bona. Ba bang ba baahi Kimberley ba re ho lekane ho tlodiswa mahlo menyetleng ya mesebetsi di dikgwebong. Ba tseka taba ya ho sa fumantshwe menyetla ya mesebetsi le ho iqalla dikgwebo tsa bona. Ba boetse ba tletleba ka hore mmuso ha o etse ho lekaneng ho fedisa thekiso ya dithethefatsi le botlokotsebe Kimberley. Zamani Sow, he said with his own mouth saying that I will ensure that mebereko it's an mo batho ba location. I will ensure what everything e le gore e affecta bana ba banyenyane ke tla zama gore ke dire. I will also take Lerato Park ke dire my baby. Ba bontshitse ngongorego ka hore mmuso o na le tshekamelo ho melata e nang le dikgwebo tsa disalone le mabenkele. Ho hlaelletse kopanong ena hore ke mabenkele a fetang 1,000 a melata ho potapota le Kimberley. Re bone le di building tse di ntsi tse leng gore di ko toropo ya Kimberley di se di owniwa thata ke matswantle ba tsele di business le batho ba di ritibatsi ke bone ba ileng gore ba rana toropo ya rona. So re batla le gore dikgwebo tse di nyenyane tse di mo location di sungule di raniwa ke batho ba mo South Africa. Athi le bana le dikgwebo tsa ditekesi ha ba thabiswe ke maemo ana a ditaba dikgwebong tsa bona. Department ya transport e fundana illegal operation ya dibese tse di tswang Johannesburg, tse di tswang KZN, tse di tswang wherever go di tswang teng dibese tsa teng. Ke go operate di carrier batho ba rona ka GP registrations ka ND registration Free State di a re di carrier batho ba rona bana ba Kimberley ra le ka rathiwa go tikara tsana di eme. Mmuso wa province ha wa lakatsa ho hlahisa maikutlo ka ditseko tsa baahi. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Bjale re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere hlole ye mebjang GSA e tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e šomile gabotse kgahlano le dolara ya Amerika le pondo ya Britain. Dishere ka Wall Street di hlole di rekišwa gabotse. Oli e tala e hlole e rekišwa gabotse ge go bapetšwa le dithoto di etša platinum le gauta. Mantšu a hlobošwa tšwela pele go rothela morago ga lehula mahlo a dibona wa kgwele ya maoto Stanley Chabalala yo a bego a tsebega ka la Screamer. O hlokagetše morago ga go hwetša dikgobalo tšeo a di hweditšego nakong ya ge ngwako wa gagwe o šohlelwa ke mahodu ka Centurion kgweding ya Hlakola. Chabalala ebile mohlahli wa mathomo wa Afrika Borwa sehlopheng sa Bafana morago ga gore Afrika Borwa e bušetšwe diphadišanong tša lefase morago ga mmušo wa kgethologanyo ngwageng wa 1992. Stanley Chabalala yo a tsebjago ka Screamer o belegwe ka 1949 ka bohlabela bja Orlando ka Soweto.
Bonyaneng o be a rata papadi ya matswele yeo a felleditšego a e tlogela. Ke moo moragonyana a kgahlilwego ke kgwele ya maoto yeo a thomilego go e ralokela mebileng. Ka 1998 o ile a ngwadiša le sehlopha sa lefelong leo Orlando Preston Brothers. Yo mongwe wa dikakapa Eugene Zwane le yena o goletše tikologong ye tee le Braston. We kept on hearing about this boy in the neighborhood and eventually came to pay my parents a visit. He asked me out to come out with him to Blackpool, and he was impressed with what he saw, and that's how I then got to sign for Blackpool. Shabalala o bile motlhatlhi wa mathomo wa Bafana ge sehlopha se amogelwa gape go tša boditšhabatšhaba ka 1992. Yo mongwe wa dibapadi tšeo di tlhatlhilwego ke Shabalala ke Max Maponyane. Bafana was playing against Zimbabwe in Zimbabwe. Bashun Mahlangu got injured at training. And I was relaxed at home and got a call that please come to the airport, Bashun is injured, and join the team. And I got to that place, that is Zimbabwe, and got to play in that first international official match and coached by Screamer Shabalala. He's one of the legends of football in this country. And unfortunately, we as a country, we don't recognize and celebrate legends like Braston, people that have made a massive contribution towards the development of football in this country. Go sa le bjalo, yo mongwe wa baraloki ba mathomo bao ba tlhatlhilwego ke Shabalala ka 1992 ke Dr. Khumalo. Thank you for selecting me to be one of the players that you trusted and to represent South Africa as in Bafana. Shabalala e be le molaodi wa setekiniki wa Orlando Pirates nakong ya lehu la gagwe. Motlatša mohlahli wa di-Springboks Mzwandile Stick o re sehlopha se itukišeditše go bušeletša sela sa maloba ka go setla Ireland papading ya bobedi ya teko go sasa. Papadi ya mathomo Afrika Borwa e feditše lenyora la mengwaga e seswai ka go fenya Ireland ka 2-7-2-0 bekeng ya go feta ka Pretoria. Ireland did use the 6-2 split also during the Six Nations, and I think also for them, on a day like Sia saying that whatever that works for you, do you understand? As long as it's within the rules of the game, I don't think there's anything wrong with it, and it's in a good spirit of the game. And people in South Africa, they enjoy watching our bomb squad coming in, and if it works for us, we're not going to change it. And on a day, if we decide to go to 7-1, we'll go to that 7-1. If on a day we feel like, okay, 5-3 split is what we need on a day, because if you look at the challenge we've got now in the game, our backline players, probably they run a lot of meters around the game now, so there's going to be time somehow where we're going to go back to our normal 5-3 split. But like Sia is saying, that what works for us on a day, and you look at it, what the team offers, and so once again, when it comes to the spirit of the game, I think if you want to look at a positive spirit of the game, look at the South Africans. That's how we play the game. We played in a good spirit, and there's one thing that I know between us and the Irish team. There's a good respect between the two teams. I'm talking about coaching staff. I'm talking about the players. The amount of respect we've got for one another. So I don't want us to the other noise around, to get in between the spirit of the game. Bešong ja rena di fella mo e fela gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go mararang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le go app ya rena YouTube le gona re gona ditaba tša Sesotho ba tla lesolola tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso e fela pele ga fao re le tlogela ka diswantšho tša dialogana tša koma ya babina tšhweni ba gatala ga Sekhukhune Mošate.